Radio Ebenezer, l'espoir au-delà du lendemain. Wegbem Sabasco. Nous serons et le Beneza Nyasemonji. Radio Ebenezer todola lolao nye do gbena mi le miaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me nye da akpe ne Mawu si ke le mia ta kpɔm eye wole miawo hã mia ta kpɔm be mie le eƒe afɔnu le nusɔsrɔ̃ me gbawo tso gbe mie kafue amea ƒe ŋkɔ mie do eƒe ŋkɔ ɖe dzi be wòkplɔ mi ɖɔɖɔɖɔɖɔɖɔ mie ɖo ta ekɔta ya kple eƒea ƒe nuwuwu wa miele mia nɔvi adugu kɔku ayete ƒe ŋkɔ sem eye le mɔɖaŋudɔwɔƒea nɔvi tete Joel ye le asi te ɖe mɔawo dzi miele mia ŋkɔ sem nyuie eye miele mia ŋkɔ sem le Radio Ebenezer 105.5 tɔtɔ dzesi 90 le gbɔnye afia nɔvia me kpekpewo wo gale gbesɔsɔ be woagaɖe nusɔsrɔ̃ yi me mia to fia woagaɖe eme nyawo me na mi nyuie ke mama ado wo zɔ na wo nɔvi Leon wo zɔ yo deke aƒemetɔ ɖe ɖeviwo ɖe ɖeviwo fɔe amfametɔwo fɔ nyuie ɖe keke nyitsɔ be dɔe dɔ nyi sɔlo miagbɔ ɖe mia hã miefɔ agbagba dzedze ɖe ami le hã dzi mi da kpe na mawo amemega Kristi awo zɔe yo deke aƒemetɔ ɖe aƒemefɔ lo ɖeviwo fɔ keke madame ɖe o mia da kpe madame fɔ yo eko miagbɔ ɖe mia hã mifɔ le amenuveve me lo yo hamemega Kristia miele nusɔsrɔ̃ 12 dzi ebe tanya gblɔ be leke tanya be ŋutikɔkɔe gaƒoƒo la atitsoga kple titretiti la nɔvi Leon kpikpi srɔ̃ gblɔ ɖe kpikpi srɔ̃ gblɔ mi la kpɔe le Yohanes tawoe nyi kpikpi blatɔvɔ andre lia me ke gblɔ be tete Pilato gblɔ nɛ bena ekema fia nenye ni Yesu ɖo ŋu bena woe le egblɔ bena fia menye nye la esia ta wo dzim ɖo eye esia ta meva xexea me ɖo bena maɖi ɖase na nyateƒe la ame sia ame si tso nyateƒe me la ɖoa to nye gbe amen miabia tso nɔvi Leon si be wòado gbe ɖa na miadze gɔme Yehowa miamawo miawɔ la mi da kpe nɔ ɖe nusɔsrɔ̃ tɔxɛ ako na be su miasi gaƒoƒo ya me ke mi la aɖoe me adzroe me aɖe nu fia me ko dzi be na mia ke ɖo ŋutia le wa mea gbɔgbɔ kɔkɔe ne nɔ mia me ne nɔ mia gbɔ ne ɖe nu me na mi ale be miazɔ le nya siawo ko mi la srɔ̃ nu le Yesu ƒe ŋkɔ me amen Yesu se ŋutɔ lo wobe fia nenye ana be edzo be wo be wo bo wo le gblɔm be menye fia kwa enya yo bia ema le ye ɖo ŋutia be enyawo miaku me ɖo kwa mia ake ɖe ŋuti zã ɖe ya hamemega Kristia eŋuti kɔkɔe gaƒoƒo la
ɖeke míate se nya ya gɔme ɖo. Sigbe ɖeke ta nya le gblɔ nenea, eyo le sigbe be nu dogo ɖe nunu nene alo nu ke wo tsitre nene ti nene. Wobe ŋutikɔkɔe gaƒoƒo la kpɔ be atitsoga la kple tsitre titi. Leke ŋutikɔkɔe be gaƒoƒo la va nye atitsoga be nya ɖo. Vɔ ne míkpɔ Biblia me le Yohanes ƒe agbalẽ tame 8:23-24 Mawu nya be ke Yesu ɖo nu na wo gblɔ bena gaƒoƒo la ɖo vɔ bena woakɔ amegbetɔvi la ŋuti. Vava mele gblɔ na mi bena ne bliku la mege ɖe anyigba me eye wòku o la, ekema eya ɖeka tia anyi. Ke ne eku la, etia ku geɖe. Amen. Amen. Kaka Yesu ŋutɔ ke nɔ ebe anyigba dzia, enɔ gbɔgblɔ wo bena woɖo la kɔ eŋti. Gaƒoa kpɔ do. Nena gbe ƒoƒo ku ɖe gaƒoa kpɔ do ŋuti kpɔ ƒoƒo ku ɖe atisoga ŋuti. Eya le fiɔ bena ɖe. Ele na mi le nya be atisoga be nɔnɔme wa ke míkpɔna sie bena nukpenu alo gege nene adiɖuɖu ebe nye. Ebe ne blikua mege dze anyi ku oa, ela tia kogo. Wa ne gea, ela tie ku geɖe. Mi la gba ɖo ŋku tsa bena gake me Lazaro kua. Yesu to na Marta be ɖe nye megblɔ na wo bena nenye be xɔsea, ela kpɔ mɔ wo ŋutikɔkɔea. Ŋutikɔkɔe ka Marta kpɔ gbɔ agbo. Fofoa ke ne kua, etrɔ gbɔ va gbe. Kele ɖe fiɔ be ne Yesu ɖo ŋutikɔkɔe be nyakpɔƒo ku ɖe eku kudo tsitre titi ŋuti. Eya mía se gɔme na ne wòmu ku gbe ɖe oa, mate si tsitre o. Ena be biɔsi ɖe ko mía sɔ atisoga mía dze yome. Ne mi kua, mi la te kpɔ agbe la ti. Ta ŋutikɔkɔe be nya ele ɖe fiɔ bena nu ke ne nye futɔ kpɔtɔkpɔtɔ na amegbetɔ ke ne nye kua, Yesu ɖo edzi. Amen. Yesu ɖo edzi. Amen. Nu yi ne ka mía amegbetɔ hã le anyigba ya dzia ye koe nye bena míanɔ Yesu ma me be míalɔ faa atsɔ atitsoga aku be míatsi tsitre ye nye ŋutikɔkɔea be míasi susu. Nɔvi le yɔ fifia ɖe nu ke nye nyateƒe la le ya katã me. Ndakpe ne biabia ko wa bon ke gbɔxɔe ma yi dzia ma sɔ vi ɖe sɔ kpe ancien Christian tɔ la gblɔ be le nyateƒe mea Yesu Kristo be kua eɖo la nyi kpɔ ɖe na míawo tse gbe be ame sia ame ke le Kristo me dzi la kpɔ ŋutikɔkɔe ɖo la ku. Ela ku na ŋkɔ mu nyi be kokoko la ku le ŋutilã me ela ku ŋutɔŋutɔ. Akua yi yɔ dome. Ku ne ɖokue. Egɔme be ame ke ku ne ɖokuea eye Yesu Kristo fɔna. Eno ŋuti le français me ŋutɔ tsɔ gbɔna nya ɖe be l'humilité précède la gloire. Egɔme be ke gbɔxɔe o la kpɔ ŋkɔgbe dede alo la kpɔ ŋutikɔkɔe alo la kpɔ bubu la bɔbɔ ɖokui. Vɔ ame ne ku ne ɖokue nana be o ma sɔn kusɔ da ɖe ɖokui o. Ta Yesu be ku ke be ku le atisoga ŋutia eku du Santana dzi ye. Eku tɔ du ku dzi ye. Egɔme be Yesu be kua ele na be Santana be ŋusẽ le míaƒe agbe dzi nɔ te. Ele na bena eku ke nu vɔ̃ ke mi wɔ ye mi dzo la kua enɔ te. Donc ŋutikɔkɔe va na mi. Enu ŋuti ye Yesu Kristo be ku na mía Kristo tɔ wa ŋutikɔkɔe. Ta ebe gbeƒã ɖeɖe tsã ɖo la nyi dzidzɔe nya na mi. Enu ŋuti apɔstolo Paul gblɔ le afi ɖe be bon bena ebena Mawu nya gbɔgblɔa enyi folie. Egɔme be enya ɖaba dzedze na me ko mu xɔe si oa. Egɔme no le gblɔ nya o ma te se gɔme o parce que o mu dzi la xɔe si o. Va no xɔe sia ma gba nya ɖawa dzedze na o. Vɔ la tɔ zu nu nyatɔe. Fifia hafi na yi nyateƒea be nyadzia Yesu Kristo ba titsoga nyawoa amewo kpɔe ŋukpenu evlodoamenu egbɔɖiamenu enu yi ne ɖi kokoe nu yi nye bometsitsi be nya. Egba hã nenema ke na ame ɖe hã bɔbɔ eɖokui be yeaɖe asi le agbenɔnɔ ɖe ŋutia hadomegbenɔnɔ ɖena fu ne wo ɖina kokoe na amewo. Gake ma ye kplɔ mi ɖe ŋutikɔkɔe ŋutɔŋutɔ me nye ma. Fifia nyateƒe la nu ke nye nyateƒe. Ke gbɔxɔe mi la yi ɖe enyamea mía hlẽm le Yohanes ƒe agbalẽ tawoe nyi sokpukpui 33 yi ɖe 38. Egblɔ bena ɖe azɔ Pilato gayi ɖe ʋɔnudrɔ̃ƒe la eye wòyɔ Yesu eye wògblɔ nɛ bena alo wòe nye Yudatɔwo ƒe fia la mahã. Yesu ɖo ŋu nɛ bena wò ŋutɔ ɖokui wò si ne le esia gblɔm le loo alo ame bubuwoe gblɔ ŋuti nye nya na wò mahã. Pilato ɖo ŋu bena nye la Yudatɔ me nye mahã. Wò ŋutɔ wò dukɔ la kple nunɔlagãwoe tsɔ wò de asi nam. Nu ka ne wɔa? Yesu ɖo ŋu bena nye fiaɖoƒe metso xexe sia me o. Nye fiaɖoƒe ɖe wòtso xexe sia me la nenye dɔlawo aʋli tanye bena womagadem asi na Yudatɔwo o. Ke azɔ la nye fiaɖoƒe la metso afi sia o. Tete Pilato gblɔ nɛ bena ekema fia nenye ni Yesu ɖo ŋu bena wòe le egblɔ bena fia menye. Nye la esia ta wo dzim ɖo eye esia ta me va yeyea me ɖo
bena ma ɖi ɖase na nyateƒe la ame sia ame si tso nyateƒe me la ɖoa to nye gbe amen Amen. ne mi kpɔ enya dɔndɔntɔ ke nɔ Yesu Kristo kudo Pilato dome ami la kpɔ be enu vetitere wa nɔnɔ ŋuti Nyameɖeɖe. nyameɖeɖe ke nɔ wa mea enye enu vetitere wa nɔnɔ ŋuti egbe bena ɖe ko Pilatoa eso xixe me ele xixea me Yeah. enyi ŋutilã me eye be susuwo le fiaɖuƒe ɖe ke la va yia dzi vɔ Yesu Kristo ya mu nyi xixea me tɔ eye be susua ele nu ke fiaɖuƒe ke ma va yi gbeɖe gbeɖe o dzi woame eve me dziɖeɖo va ɖo Yeah. ale be nya ke Pilato biɔ Yesu be efia be nyi ma eye Yesu tɔ bia be gbɔn bena enya ka mo gblɔa Ye be le gblɔ lo. ye be le gblɔa lo ye Ye ŋutɔ ŋutɔ. nye ma kem le srɔ̃nua fia ewɔ dɔ ɖe dzinye nu ke ŋuti fia wɔ dɔ ɖe dzinye ɖo enyi be Yesu dzi la trɔ ɖe le Pilato ba gbe me ŋuti be biɔ enya ɖo nu ka wo yɔ nyɔ enya ka nu ka wo yɔ nya ku ɖo ŋuti nyɔ Yeah. ele kposi be ɖe ke Yesu bia be nusrɔ̃lɔ va yi bena ame ka mo gblɔ be mu nyi o yo gblɔ be ame ɖo be wo nyi Eliya ame ɖo be wo nyi nyagblɔɖila ya ame ɖo be wo nyi ame ya ɖeke Yesu tɔ biɔ be fifia miawo ya ɖe me kam nyi ma eye dzɔ le fie ya Yeah. Yeah. Yesu le biɔ efia gã ame ke kpɔ ɖo be nyi fia be me ka wɔ kpɔ be nyi o vɔ efia si nua esi nya ke Yesu bia ebia be na dukɔ wotɔwo kplɔ va gbɔ nye nu kɔ wɔ esi na nya fifia enya be na enya wa ne eɖo nya tia enya dza kplɔ ya fi bu egbe be enya nu ɖe kokoku ɖe Yesu ŋuti donc ke Yesu tsã kpɔ nua nenea Yesu bia nya etsã tɔ be le nya nu etɔ biɔ Yesu be fifia nu ka be wɔ ma ke Yesu tsã la ɖo nya tia Yesu tsã gbatɔ le gblɔ nya bu be mo be ya ye muso xixea mo ne xixea me soa ye tɔ la bli Yesu tɔ le gbɔn zi ɖeka be na be amewo la bli ye ta mu ye be ebe nusrɔ̃lawo o Yeah. dziƒodɔlawoe la bli ye ta yewo mate ma kpe ye dzi o funu me Yesu le gblɔ be ya nyateƒea ŋuti wo dzi ye ɖo nyateƒea ŋuti va xixea me ɖo ame sia ame ke ye ɖona to ya alo ame sia ame ke nyi ye tɔa ela lɔ nyateƒea ne mi kpɔ Yesu Kristo ŋutɔ be nyagbɔgblɔ le Yohanes tawoe ne mi sɔe le nusɔsɔ ke mi wɔ va ya me ebena enye nyi nyateƒe la emɔ la kple agbe la ame sia ame ke le ɖe Yesu Kristo ŋutia ye kpe la nya nketɔ nyateƒea mi nya be gbea xixea yɔ fũu kodo nyateƒe vovovo ke wo va gblẽ na wo ɖe Yeah. ne be nyateƒe ko wo gblẽ na ɖea egbeawo la do dzesi be xixea ele dzẽ ye esu ame bu la va wɔ nume kuku la gblɔ be ao yibɔ be le ame ɖe la nɛ kaka la te va gblɔ be he vɔ Mawu mea le Mawu ya gbɔa nyateƒe ke nye nyateƒea trɔna kpɔ gbeɖe o Yeah. enti Yesu le gblɔ be ye va be yava ɖi ɖase le nyateƒe ŋuti eye nyateƒe ke ŋuti edza ɖi ɖase lea eye nyateƒe ke trɔna gbeɖe gbeɖe o ta ne nye bo le pɔmpɔ ku ɖe nyateƒe ŋutia nyateƒe bubu ɖe kpe mu le ke nyi nya la o eye nyateƒe bubu ɖe kpe mu le ke nyi Yesu Kristo Hallelujah. enuɔ ŋuti ye ne mi le ɖe Yesu ŋutia nyateƒe to lɔ kpo mi la nyi va ne nye be gbe mi le nyi to nyateƒe o wa efiɔ be mi le ɖe Yesu ŋuti o Yeah. enuɔ ŋuti nusɔsrɔ̃ ye va na mi abe Kristo tɔ nene be miakpɔ ɖa be ɖe mi dzesi Yesu abe nyateƒe la nenea eye ɖe be nyateƒe nyenya eɖi mi ma akpe Yo, akpe kaka. ne mesɔ kpe nɔvi le tɔ ɖe kpikpi Pilato nyawe na ɖe Pilato gblɔ ne bena nu ke nye nyateƒe eye esi wo gblẽ sia la egadogo Yudatɔwo gbɔ asi wo gbɔ gbea ɖe nye meku xe nyi bena ɖe mi le biɔ bena ɖe nu ke nye nyateƒe wa mi ɖo ta la se ɖo ŋuti o Fifia Pilato bia nyagba edzo nene gbea mi le biɔ Fifia nyagagãwo na ma wana ɖo ŋuti aɖe me kawo ana ɖo ŋuti. biabia wa nene gbea ɖe mi le biɔ nyagagãwo ma o nke dzɔ nu ya ɖe ko va mi le tɔ tele xɔ ɖo ŋuti o va mi bena nyateƒe ɖe kpekpe mu lo nɔvi lɔlɔtɔwo toɖola lɔlɔtɔwo nyateƒe ɖeka ɖe li ame ye nye Yesu Yeah. vɔ ɖola ɖo eyi ɖe ŋuti oɖola ɖo eyi ɖe ŋuti la srɔ̃ nuku ɖe ŋuti oɖola ɖo eyi la dze me ke be nyia ne wowɔ eyi ŋuti dɔ le amewo ŋuti nyanyawa ɖe wo ŋutɔ la va conclusion wo be nyateƒea eye nye nyateƒe nyanyawo Yeah. elabe le Yesu me la se agbea gɔme le Yesu me la dzesi ŋutɔ ɖokuiwo le Yesu me la nya nuku le dzɔa le egodoa ɖe ma se ne kpe gɔme mi ɖo te gbea la se ɖo ŋuti yɔ problème wa Pilato bena ɖe nu ke nyateƒe kpa edogodzo Nu ya ɖe susu nye yibo le ego ya me be leke míawo ŋutɔ mi dzesi Yesua ŋutɔ ɖeka ɖeka ɖo pastor ya ye na ye gblɔ Yesua na nyagbe ɖe li fia mi gblɔna be pastor ya na Yesua ŋu lo nu ya nyagblɔɖila ya ye nam Yesua lo fifia ɖe míawo ŋutɔwo aɖe ɖeke ye mi dzesi Yesua ɖo Pilato ya dzo le nyama dzi kaba ŋutɔ be medzi be yeanɔ nyama dzi o fifia ye wògava wɔ
be ebe nu kenye nyateƒe akɔ aga si dzo le gbɔ. Enya be na ɖo ŋuti ya ela tsaka eba gbe egbea ɖe mesia me ke le ʋli kudo mawo be nyakutɔ yewo mu ɖo na tã bo ya se nya be na ne yewo se nyawo akpɔa edza bia so si be wonɔ dada si ɖe ne va se be ke nyateƒe ɖeka ɖe lia ezi dio be naxɔe donc amewo be ne nanyi kpo ne nanyi mi dzi ɖo ya se o voa mi gbo mi lɔ esua nyateƒe yava le mi. Egba ye na ba ame ɖewo ŋutɔ ane yi nya gblɔ ge na wo kɔ be wobe nya me xɔ Yesu avɔ ta yi ame yiwo me xɔ Yesua gbɔ. Yesuawo xɔ ne kɔa nenema koe wonɔ ne ma ɖa kaka yia magasrɔ̃ vɔ dze wa gblɔ Yesu be nyɔnu kpo xɔ mi atubo akpe wo va gbɔ wɔn efia be nde le asi o nde le mo ko me ti bo ne xɔ ifia ne nya nua ɖe gatsɔ wo amea na amea be asrɔ̃ kple hã nakɔ ɖe ne alo kɔ anyawoe Pilato sɔŋ mi va zo gba le go ɖe me fifia Pilato wɔ nyametsotso nyui aɖe le nya ya katã me ame mega Christian. Oui, ne mi kpɔ Pilato ɖe Pilato enye ame ɖe ke ye ɖeka zẽ ame eve. Elabe ɖeka dzi be yeadze ame sia ame nu. Yeadze Yudatɔwo nu, yeadze Yesu tsã nu, yeadze dukɔa nu. Ale gbegbe be ye ŋutɔ yi kaka gbɔ va zi gbɔ ze tɔ bena ɖe ame ya ke mi sɔ va ɖa ma nye me kpɔ vɔ ɖeke le ŋuti o. Pilato ke ɖe nye fia ke la te drɔ vɔ na la te wɔ ame be ye me kpɔ vɔ ɖeke le amea ŋuti o lo. Fifia ɖe mu vɔ va te se. Xɔ mi kpɔ ɖa. Ne mi le nu le Jean 19 verset 5 mea. Wobe ale Yesu dogo. Nuti he le eta eye awudila hã le enu enye si eye wogblɔ na wo bena mikpɔ amea ɖa. Enye adzɔdzi na ŋku ɖe Pilato ŋuti lo parce que wo be ŋkpɔ evɔ ɖe kpe le amea ŋuti o. Wo va to ɖo sɔdzɔ wo ne ƒoe le ŋke ŋuti o. Wo ƒoe wosɔ nu dza sɔ kuku nɛ wodo awu ne si gbe ɖe ke Romatɔ be fia nana ne kua evɔ wole kpɔe si be fia nene. Gbɔ dogo va kpɛ to na dukɔ bena mikpɔ amea ɖa. Kudo susu bena ɖe dukɔa nakpɔ nublanui na Yesu leke ye kpɔ bena mu wɔn ne kpekpe vɔ ba wa be tatɔ be ne trɔ̃a dukɔ ne kpɔ nublanui na Yesu va dukɔ be ɖe ko mi kɛ. Efia be ya ye wɔ etɔ si nua ne kpɔe ne wa da asi le ŋuti. Voa enya ke ne to le Pilato be nume nyagblɔ ɖi ye lo. Mi kpɔ amea ele si gbe nya ke Yohanes gblɔ gɔme dze mena mi kpɔ mɔ ba le vi ɖe ɖa. Nɔvi trɔ lɔtɔ Pilato tsã ɖe egblɔ mawu nya le fia la bena ɖe ne o hiã ame ɖa ɖe kpɔe. Amewo ba ame ke ne li ame ke mi dzi be nɔ mia sia ɖe nye Yesu mi kpɔ amea. Mi kpɔe. Togbɔ be egblɔ kudo susu ɖe ke mo nu vɔ nyateƒe to le mi kpɔ amea. Yesu kpɔ la kpɔ la te sa gbea gɔme. Yesu kpɔ la kpɔ la te kpɔ nu ko le dia. Yesu kpɔ mi la kpɔ eye kpɔkpɔ mea ɖe ye mi kpɔ na Mawu. Amen. Nɔvi le hã. Oui, nyavi ɖe ke ŋdzi la sɔ kpe asi ɖe ke le sɔm na ne ne ɖeka ke ŋkpɔ nyi be nyateƒe mea Pilato di be dukɔa ne kpɔmble na Yesu. Ŋti be ve do kpo ne. Edo kpo ne egɔme bena omoa ke wo kpo le va ŋgba kpo le dzo ne no ele se ɖe ko ɖe na me le ame ba dɔn me. Ɖe ko ɖe na me le ame ba dɔn me. Pilato dzi la ɖe Yesu le wa ba dɔn mea. Ŋti be na wo ƒoe tɔ ŋdza kuku ne gblɔ be mi kpɔ amea ɖa vɔa. Wa ya ŋu kpɔ nu ke Pilato dzi be no kpɔ. Fa nu ke wɔ ŋsisi le nua me. Le yewo ɖe na me le ame ba dɔn me be ne ɖevi ɖe ve ƒo ɖevi nyɔnu ɖe be vi fia. E wo le aƒa dzi evi nɔ le du dzi gidza be kple dziku kple tɔwa evi nɔ ma trɔ le na ɖevi ve ƒo ɖevi me ɖa aƒoe nyuie ɖe le nyɔnua be ŋkume. Nyɔnua ɖe dzi va fa. Ne be dzi va fa ta ye Pilato wɔ le fia be yeaɖe Yesu le dɔme na me. Wabua wo be gbe ɖe la yi koe. Be ma me kpɔ so. Glo kpe kwa. Ƒoƒo ma me nye ƒoƒo ye mɔ. Ƒoƒo ma nye ƒoƒo. Ba o nya ke on si le ma me. Ele si be nye kua tɔ ɖeka nɔ ɖeka mi nyi. Ye adzre le mia me. Mi te le se mia nɔ ne gɔmɔ kaka mi sɔ nya ke nsɔ va kpagodo. Ame ke le kpagodo a do edze si be na de. Tɔnye dzɔ va o gbebe ma do edze si. Nke wɔn zizie wa lo. Yudatɔ ke me Yesu Kristo nɔ. Wa me ko we sɔn Isaiah ba gbanle. O sɔn gbanle ko ke ko Yesu Kristo ntia. O kpɔ nukunu ke Yesu wa. O kpɔ Yesu fún amewo. Na me agbanya la kpatɔ tse la fún amea. O le ge me Yesu fún Lazaro parce que Bible na bi do edze si ba me ha ho sugbɔ le fún sacrificateur nu na la gon no fún c'est be Yudaviwo no fún plɔnɛ ɖo la kpɔna nu sia nu. O kpɔ nu ko Yesu wa eye enu ke gba wo enyi be o ŋlɔ nu aɖo nyagblɔ ɖi wo me. O do dze si Yesu be na enyi de ma nya la o lo. Vɔ ame ke ye mu nyi edua me to wa eva do dze si be Yesu nyi de ma nya la. Vɔ kwa Pilato tsã be nu ke wɔn si enyi be ntete le si la xɔ Yesu la me o si. Voa ele dzi ganyenye. Ele dzi bubu. So Yudatɔwo gbɔ, so Romatɔwo gbɔ. Ye na be bon be mu ɔtsatsa nyuie tɔ. Ŋti nya na bi do dze si be
et puis qu'on va dire yo mais toi César et délai ba zikpe a dit soit qui sauve dara fibu et pero me kwa de pobeku e fiombe mu po bubu kebe le diso yuda togbo mu po bubu kebe le diso roma to changbo e won la fiomio chanu nya benare ne mi abe ta emi la sona de mauta du nya tepe atajan mi aso mi abe ta ken sona e gbe bena Bible abe min ba von me ke la tema unti la va matema u gbongbon va mi avon me ke la unti la ku do gbongbon asia eye mi ma gava tite wa amewenyi ma o ke mi ke to mi ro lavon va pirato mdo disinu yo va mi o ya ngba no na mi ne no yo akpe kaka maso pe no vi le to benade opo ne ka osisi enyi benade o so ameme vedo ma o bedu ko bon ku me bo no tetia o ti an dola eyo Barabas ta Bible a défiant Bible o me no le Barabas be ko Yesu yo yo cha donc a Yesu am vele ma o bedu ko bon ku me a o cha Yesu kere nyi dola Anse la on kuno be gbe amolo subo Barabas be Yesu ka molo subo gbe Barabas. Nu kenti le blon ne do to Kristo toro gbe do la kura kpora. Zona jeji. Amolo do gbera be yo tasio no kwa gba gbe serka. Ma lo do wa. Bible abede. Ne Kristo be gbogbo le mo ne Kristo to. Ta Kristo ke be gbogbo le mo wa Yesu bom ne. Ne una me na zo graja be jikuto wa nya be lo do la. E won ku be ma obe dukoa e ti an lo do la. E gbe même chose le jo gbe. Kristo ke no so to na be ngbawo Kristo ke be Yohanes obo yana zo na geja be nu am le gbo kire ko wa egbe am be zo re geja moji no mo ne ori ya flima gbagbe Kristo ke be gbo do pata na fo gbogbo ke won Baraba se hon bia to wa opa e we be ji ma hose to ha o me ba o me na ke gome se mo bo am yo be yo le Kristo yo me a yo me jesi Kristo ava ma yen ne ma e Kristo ale yin more pa Baraba se Yesu ai kwa nyatepe ne mia me yo ye ganyenye vire le mia si ohia be mia wo enyame chochoare mi me ga bu mia be ganyenye adokpe nyatepe toto eleve viento menyo wa mi gbona ya mia be tepe ma ha mi gbona buge ma ga de vina mio e megbe ha mia ku enu ya owonu egomere ha no vile Mina hemle Yohanes bagban le tawe aside keku Bibla vevon nyi yire bla ton eglon benade ebe esi amegbela esi Yesu nye ebena wo wu nu o kantan nu azon bena ngongol la na va veme la eglon bena ti kole wuyem eye nane le afima si me ahachichi le fun tete o chopu me kucha si me o de ahachichi fun la tode ayetinu hedonu ne eye esi Yesu ho ahachichi ala eglon bena wo wu nu vo eye o data anyi eye o cho gbogbo lana nemi le nkudo kuku ya kemi hlentia mi la gbatokpo ebe nya o le Yohanes be agban le tawe andre kuku enelia ke gbon bena nyela me ko nwo nti wo le anyigbanji esi me wudo si ne chonam be ma wo lanu amen nemi se kuku ya me vea kuku gbanto a Yesu gbon le finu be kuku anto be le si me ke Yesu kpo be na o le wu nu patanua egbon be sikoti eye bon e megbe va gbon be o wu nu nu kpo a eku Yohanes tawe andre kuku nelia le gbon be na nyela me konti o le anyigbanji esi me wu do si ne chonam be ma wo lanu bia nyi be doke Yehowa ma wo so na Yesu be ne wo eye ke be wo evo egbon be o wu enu enu ke ya mere wo ye be pa yo gbon be o wu enu va o wu enu ke Yesu Kristo gbon le fia munye be bon be de ke ma ve wo do na me de ke mo do ka wo fo kwa be npa vo be nya yo o wu enu ya ona mi do jesibe nya gbe ke mo de le a ele defion be e do ke Yesu wa e deblibo 50 efion me ke Yesu va nyigbandie va wo do do ka va e poto de ke be la okun be la deblibo enye be ku ke be va ku la ti so ganti be nye ku mi akpo agbe enu anti e abe Kristo tonenia Yesu Kristo be o wu enu ya ele vevere na mi enu anti o dina hade le miabe haji gban le me ke gbon be e fon a ne Yesu nku wa e fon ya makpo me vavo ba Yesu a mia de meto de sia de ke hoeji si amirula nyabe Yesu Kristo be ku eye demi le santana be amezizire to basime eye demi le santana be de kebela womi barabara la on be vemi nu si anu kebela okudomi anu anti wo wunu ya ke Yesu Kristo gbon le fia e de vosa ko ke kon wona blema vosa ko ke kon wona da me be nu vonta e de da eye egbe a mio ya Yesu nti po emi la kudo eye
nous sia nous que mi le dia la soumiansi et nous anti no glon owu nous le fia mi nous la segon be fifia mi la tema wo nous vendre que jromia fifia mi ngba le cete o fifia mi la wo nous sia nous vo owu nous ya gomenye be na mi ma gba so alenvi la o vo so de pokwe soumiansi to Yesu be kudi yo le ma so pe no vi le to cha gomenye be na de Yesu be de dok bo wa e deblibo ngba hia be mi adede le mi ara so de so pe parce que gbe mi va po bo Yesu be do am deblo mi to mi ni o vi de so pe le mi aje ma onu ne pa gbe to ya le won nde pe to mo le mi ate won la je mo ro Yesu e wo do wa mi o mi ahwe to khoseme parce que mi ji be ma on ne po si pe na mi mo ja po si pe na mi le gore pe parce que mi ni nou la mi be de popo wa Yesu ye enti po mi akudo iye be dok bo adwa deblibo enti amere pe ngba hia gba so de pe so pe ala dede le mu if ya yo dollar chi fuflu ade enye da se didi kudo Yesu be chitre tinti ego be mi nan le yana gba ma tabla vi pipu am ton so amenia obe azo Petro kle nu so kemela to hia dogo va yo dollar gbo e wa kle vela pudu e nu so kemela pudu gbo Petro nu tre yo dollar gbo vava e si wo dokode emela ekpo aklala ole afima gakela me ide eme o tete Simon Petro han le yo me gbona eye wo ide yo dola me eye wo kpo aklala o mlo afima e takusi o bla tanela me la aklala ogbo o ke bon wo nge emedo afibubu tete nu so la kemela han sitre yo dola gbo vavala ide eme azon eye wo kpo eye wo hwese amen yo dola ti fufulua si be Petro kudo Yohanes ke Maria va de be pa nyana nenia o mo nyame Yesu titi tre gbon va na le wa be eyi me no bo yo do ti popular ke va tamna me o ala mo ko va de na amoko va finano yo do me wa we ve to fima o Biblia na me nya be na Yesu be yo do a Roma so jo oju enu donc afia fi yo ma te o do e ve go afia fi ko na do ve finano khwasi o dale amekuku antie va Yesu anu khwasi kele ntio enu khwasi o bo o jo nge o dare fima enu ke va o do le Yohanes jewa ke jo popo o enu ko so blata na mea enu ojo nge dade de fia fike wa do ko e ka ba ho yo o to ma je yo fi ko ra ka jo so avojo nge ma e ba je ya fi la film ba do tange a enu ya le de fion ba pe to be nyak be gbulu va ma ya to Yesu be yo do keneti fufulua yenye da se di gan to be na Yesu titre o mo be ko ra fi ko la bo be ko e lagbe sa dio e lagbe gbe poto lagbe fi anu ya lo so gare be nyina mi e la be Bible abede ne Kristo weti titre wa kama titre kama le na mo chon va mi nya be gbia si bere kono vile ogblesa ne nia ne nia ponti kokko mi ra ku yem tia kwa titre titi no titre na nya o de to lo to yo do ko mo no na san no di ro fu no ma papo on ro papo le amenya gbogbo yo do mo on ro papo le fi bo yo do mo parce que nous faut tu akuye no gba le po le fi ke tutu yo no san yo be la gbe a ma o do lo ben ke ti mi le di am gbagbe le fi go amoko ku do mo akpɔ la hasi be yɔ do me matre be yɔ do me fifi be yɔ do me adito be yɔ do me yɔ do komo na sa onu la gba kpɔ sigbere ko ti Yesu le be yɔ do me ya o mu pu e je da se di be na e ti tre vava Yesu ya kpɔ go yina ko ne kpɔ resi ya mo doa Yohanes kudo Petro fudua lo o Yohanes ya to fudua wi mi ato edu ya mi o ha le be mi afudu ya abere Yesu ne su mi asila nso hoho e je be mi afudu ya la nya ke jombo boro be ameko ka odi gba o be amangbalo elejo kwa mi ya technicien wa lo na mi ra ho be mi abe gama ha esuta mi ale popo no vile ha mia awenu de ke agbon po be le nya te pe me a Maria chan fanvi le si me ke be po be Yesu be nti langba le yo to amu bo na mi do ejesi be Yesu yo e bi e be nkanti o le fanvi o me ko le jo e asusu be abo glete la de bio yan bebo so ye ba petojo ne we so ya gbon fi ke be le na ne ma be koko e pla vi avigbe bunwan ti po be pa no so Yesu so fi bari ya nyo pe la koko e ya nyonu ateve koko Yesu e de lono ke be do na Yesu a kin so fion va e megbe ke Yesu de ame ke be nya fion wa e na be e ve to ne be ne ve gbon na veliobe ile ide ye fofo ke nyi wa chan wa fofo ye be mawo ke nyi wa mawa ile ide gbo e do ya ye Yesu so na Maria le si meke be kpu ya e no wanti Yesu Kristo be ebe agbe kebe no ye be ku ye be titre titi ke nyi ti kokwe na mi o ye gbe a mi mlo la bo no de ji
mi do la gblẽ amewo la se enu ŋuti mo kan nu ka amewo le gblɔ be míame ko le subɔ kristu atagbɔ ku na mi gblẽ mi nya bunetɔ mi nu manyatɔa nu ɖe kpe ma he mɔ na mi be mi ma gblẽ o egɔme nyi be enya ke mi ɖe gblɔa ɖe mía ŋutɔ mi wɔ numetotoa ye mi ŋkpɔ yesu ku do ŋkuvi yɔ lo va mi wɔ numetotoa kaka ɖe dzi manya gblɔ ɖe le míabe dzime be nu ko kpe me vava nyateƒe nyawoe ta mi la gblɔe mo xɔ se be miawo tsã mi la se eye gbe ɖeka mawu la lé miawo kpata la bla eye mi la do goe le ayame lo amen. Nɔvi maso kpe enu ya nɔvi le yɔtɔ ɖe asi wokpɔ Maria le favi be Yesu ke ne kua ŋgba le yɔdoa me wòle se gɔme Yesu kukua kebe la gba te wɔ agba te wɔ ne kpekpe voa Maria lɔ Yesu kakakaka kukua tsã ele lɔe egbea miawo ya ne mi biɔ ne Yesu gbagbea mu wɔ na mi kpa tukara dzɔ mi na ne tsi ma tɔm be ne ŋgba wɔ kpa ye dzo le gbɔ mi le kpea egbea de Yesu be nu ko ba te wɔ mi lɔ mu Yesu tɔ mi lɔ vɔ nyɔnu wa elɔ Yesu kaka ko bia nyanya egba le yɔ Yesu kukua be na de nyaƒe tɔ egba le yɔ Yesu ke ne kukua be nyaƒe tɔ ke fio be na mu nye nu ke Yesu la te wɔ na Maria nyi vevetɔ Yesu ŋutɔ vɔ nu ke ne wɔ nuku enyi be de ɖokpo Yesu yɔ be Maria zi ɖeka ɖekea enu kpata be kɔ nɛ nɔvi to ɖa lɔlɔtɔwo Yesu le ŋkɔwo le nume nɛ ne yɔ kpe nu me la kɔ ne yɔ kpe ɖe agbe me o la se agba gɔme ebe na de ma yɔ kudo ŋkɔwo ebe yɔ Maria eye wɔ. Yo akpe kaka toɖola lɔlɔawo míeda akpe na mi be miekplɔ mía ɖo le nusɔsrɔ̃ 12 ya me Yehowa Mawu ŋutɔ be ŋutikɔkɔe neɖiɖi ɖe nye kple mi dzi be míawo hã to atsitsoga la mea míakpɔ tsitretsitsi le Yesu ƒe ŋkɔa me amen. Amemegã Christian wɔnu na mi. Mi kafu wo mi do ɖe didiƒo Mawu ɖe le si ke ne gaɖe nyablabla siwo me na mi ɖe kuku nɔ be nave mía nu ne mía xɔ se elabe Yohanes Dzagbagba ŋlɔ nu yɔ katã be mía xɔ se be Yesu nye Mawu vi la eto dzi xɔ se me míakpɔ agbe míawo kutodzinɔlawo katã kpe ɖe mía ŋuti be míaxɔ nene nya siwo dzi se ne míakpɔ agbe towo me le Kristo mía ɖela mavɔ ƒe ŋkɔ me amen. Amen. Vegbeme Sabasco nusɔsrɔ̃ nuwo le Beneza nyasemɔ dzi. Radio Ebenezer, l'espoir au-delà du lendemain.